Gavumenti ya Uganda kurabira Ministry ya PIDA n'entambula project esirwe Community Roads Improvement Project yatandika okukora enguuto za first class Maramu mu Gombora ya Kijange mu district ya Kakumiro. Omunguuto ziri kuzakorwa n'orwa kilomita 2 rwa Kakayo Kiganda oruriho kushatura akashozi ka Karira miliyoni 996 kandi omurimo gwatongozibwa Minisita omuhwezi w'ebyentambura Fred Byamukama. Chimala kandi yavuze rusange 996 zikora kilometers tukapima akariro kuruga hansi ngiri yana basobrana sazi manya kasozi kikali kitaka ugaiteho kitaka rwemiliyaka nakaliro kuruga ifo kuri kwikeeruguru zire kilometers twasanenga nabo contract nyaningisoma mwana kuro baraba sayiningire nti batera kalira ako bakanage hansi. A project budgeta Community Roads Improvement Project egendwa chayo no ku improvinga emahanda ey'omukyaro okumenga shongo abantu babaso kutambura je kuruga omakagabo baze omagwaro abana bazo mashomero. Omurimo bagwasa ba Safe Green Uganda Limited kanogo kumara emyezi 6 era tubahayire ekikoto mune emyezi 6 twere emyezi 6 oba kumara kusara kale okano kagire hansi egonye mujja kwani murabaho baitu baina kusensa first class Maramu mukura kurungi ego first class gi baina kuteka mukaravati singa amaizi gonda gabagwere side ero ba side eri gasirimuka gagende nkaha gasirimuke mukaravati gasirimuke hansi. Ntuso okusiima okwabantu b'okukyalo kuno okuva twatandika okujja kuno tetunalaba tubba amafuta tetunalaba azanyira ku mashini zaffe tetunalaba buzibu era tubasaba kino kikontinuinge bwe kitusobola okubanga tutuukiriza ekyo ekiri mu contract tuleme kudda mabega nga twesika emiguwa. Abatura ba simente bekanisa eyokore enguuto mukyanga tugenda tubonabona muno abalimi bakulima ebicooli bakulima omwani bakulima emihogo ne bagiyambe kibeta obuhunga runde ebitere bakulima ebihimba kandi babirimo mu bwingi. Emotoka ziferero mukalira nga urafise kubanza 2014 ekamara myaka 2 yakoraki yafa kandi injini kumara myaka 2014 chikakaro ko akakushebukore ayiguru yawamani garuka nyuma diva chikaka munonga ebyaruga mu kusira injini. District ya Kakumiro ine kilomita 10 zenguuto bitabe bembezi nibajyangu sente zibari kutunga buri mwaka niziba basokora kilomita 100 zonka ekiri kumanyisa ngo betage emyaka 10 okora nguuto zona gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.